دما خوش ببینرین هجای رو 23 سبات 2023 ج روزان روزا پیشمی بویا رو گشتانی هری سرکو هری بالکش یعنی لسرانسر جهان رودانه امی جاره کدن هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچه این جهانی ده جواره پیشکش بیکن. بری جاری کردن دما خوش ببینرین هجا خلک باکوری کردستان پشتی ارتش الله مراشی بترسن ده هر کلیه ده به مترسیا ارتش را روبرونه جمارا کسین ده ارتش ده حتنها جیانا خوش ده زانه 43,000 درباس کرد دیمنین مقدورین ارتش او باندورا وی ین لحرمی تنجی گوتنان بیواته دهیله. روز و شب لور پر زحمت در باست بن. سرمایه زوستانه و بیدرفتیا لبر کاولین مالان. خلک باکور کردستان پشتی ارتهجا 6 صباته یا به پلیا 7 بهنوک 8 و 7 بهنوک 6 یا ناون داوی مرش بو دروژن زحمت را در باست به. Daha önce belirttiğim gibi رایدارن دولتا ترک به داخویانیه که بیلانچویا داویا ارتهجا 6 صباته راگهاندن. لگوری وی جمارا کسین ده ارتهجه ده جیانا خوش دستاین گهاشته 43,556. ارتهجه باندورا خالی گلک باجارن باکور کردستان ترکیه و سوریه جی کر. هینا باندورا وی ارتهجه لسر ولاتیان هایی 20 سبات وی جاره لحاتای به پلیا 6 بهنوک 4 و 5 بهنوک 8 دو ارتهج بک هاتن. وی ارتهجه باندورا ارتهجه یا لحاتای هینگران ترگر. اف در نافچه دفنه یا هاتاییه. باجارک بیدنگ و کابل بوییه. دیمنین لحرمه گرته یک جفلمن به ترس به بیرام رو واندخه. لور بسرکشیا هدپی و ریخستن جواکی آلیکاریا مخدوران تکرن. خواندکارن زانینگهان و دلخوازن بری خدانه هرمه بشه و روش دخبتن. جوستاندن و سرمایه برچاوه هند دلخوازان رش و شین بویا. لطاخا آرموتلوی دیسا گلک آواهی هلوشیانه. آواهین لسر جاده و کولانان یان هلوشیانه یان جی خسارن گران دیتنه. جبر هلوشاندنه لجاده دیمنین شرطینه برچاوه مروان. دیمنین جور و هاتنه کشاندن و راستیا مطرسیدار هین زیده تر راد خبر چاوان. هنک ولاتین لبر آواهین هلوشیانه تین خویا کرن. هینا جی دشوکا بوی ریزنه. ولاتی ج آلیه کی دلیوان بخمه ج آلیه کی دن وجیه به تلفون خواه دیمنین دکان و مالین خواه دگرتن. هن ولاتی دبیجن هر چه خاص خطره بجی لیده چن هندره مالین خواه و اشیاین خواه ین ساخلم و بنرخ دردخن. هن ولاتی جی دبن کاولان ده لبیر آنینین خواه دگرن. لور تشتاهری زلالت خویا کرن نبونا دولت و هولدان وین پیچانا برینن مخدورانه. بله شری لوکرانی ایدی سالا خواه هما بیجه تشیدی که دنوا ساله ده بیتری 2000 گرتین شر به هف خاطن گوهرتن ریوبریا اوکراینی لدیش پلانا آشتی یا چینیکو آمده دی که هلوستا خواه دیار کرو گوت دما اف پلان هاتی آمده کرن به وان ره نهاتی شیوراندن هر وها سروک وزیر اسپانیا سانچز جی لکیوی پیاما پشتوانیه دا. اوکراینا سالکه لدیجی ایرشین روسیا لبرخواد ده. دماویه که دیگه جی پشتوانیه که پر خورد جوالاتین روش آفادیگره. لروجلات ولات شر دجوار بیلانچویا شرکی گران لقای خود هیله.
ji destpêka şerhetan hatî navbera Rûsya û Ukraynayê de bêtirî 2000 girtiyên şer bi hev hatine guhertin. Spanyayê ragihand ku ew ê di dawiya meha Adarê an jî di destpêka Nîsanê de 6 tankên tîpa Leopard 2 bişînin Ukraynayê. Serokwezîrê Spanyayê Pedro Sanchez di rojên dawiyên salvegera yekem a êrişa Rûsya li ser Ukraynayê de serdana Kiyevê kir. Sanchez ku bi balafira hêzên hewayî Spanyayê çû Polonyayê bi trênê derbasî Kiyevê bû. Sanchez piştî 21 Nîsana 2022 cara duyemîne serdana Kiyevê dike. Beriya hevdîtina xwe ya li gel Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî serdana hin bajarên ku ji ber êrişên Rûsyayê zerar dîtine bike. Wezîra Parastinê ya Spanyayê Margarita Robles ragihand ku ew ê di dawiya meha Adarê an jî di destpêka Nîsanê de 6 tankên tîpa Leopard 2 bişînin Ukraynayê. Ji niha de Ukrayna hêviyên xwe yên ji plana aştiyê ya Çîn amade dike qutkiriye. Rêveberan bi şertê ku navê wan neyê eşkerekirin tevî AFP ji gelek dezgehên çapemeniyê re axivîn. Rayedarê Ukraynayê hişyarî da ku her planeke aştiyê divê xetên sor ên ku ji aliyê Kiyevê hatine danîn derbas neke. Yek ji van xetan ya herî sereke jî yekparçebûna xaka welat e. Beriya niha jî Serokkomarê Ukrayna Volodymyr Zelenskî eşkere kir ku li ser ti xaka Ukraynayê wê tawîz neydayin. Çînê ragihand ku ew ê vê hefteyê pêşniyara xwe ya ji bo çareseriya siyasî ragihîne. Wezîrê Karên Derveyê Ukraynayê Dmytro Kuleba ku doh li Almanyayê bi Wezîrê Karên Derveyê Çînê Wang Yi re hev dîtin pêkanî diyar kir ku Wang têkildarî herêmên bingehîn ên plana aştiyê ya Çînê agahî daye. Kuleba got, em ji bo lêkolîneke berfireh li benda vê nivîsê ne. Ji ber ku em nikarin tenê ji îfadeya devkî encaman derxin. Wezareta Derveya Rûsyayê ragihand ku Çînê bi riya Wang Yi nêrîna xwe ya çareseriya siyasî ew agahdar kiriye. Ji roja destpêkirina êrişa Rûsyaya li ser Ukraynayê û heta niha bêtirî 11,000 ceza li ser Moskowê hatine ferskirin, Amerîka bi rêya 1948 cezayan ên ku li ser Rûsyayê ferskirî cihê xwe di rêza yekemîn de digire, bi cezayên nû re jimara tevahiya cezayên li ser Rûsyayê hatine ferskirin 14,000 derbas kir. Di sala yekem aşerê Rûsya û Ukraynayê de Rûsya ji welatên wekî İran, Sûriye û Koreya Bakur derbas bû û bu welatê herî zêde ceza li ser hatiye ferezkirin. Di nava salekiya êrişên Rûsya li ser Ukraynayê de welatên Rojava li pey hev ceza ser Rûsyayê ferezkirin. Ev yek jî bi armanca Mosko duwarê aborî de têk biçe pêktên. Bi dawamiya êrişan re bi demê re qada cezayan berfirehtir bû. Ceza di gelek warên weke darayî, enerjî, veguhestin, ragihandin, teknolojî, otomobîl, werziş û bazirganiyê de hate sepandin. Li gorî daneyên şopandina cezayên cîhanî, Castellum.ae ji 22 Sibata 2022 ve 11,327 cezayên nû li Rûsyayê hatine sepandin. Hejmara tevaya cezayên ku ji beriya şer ve li ser Rûsyayê hatine sepandin gihaştiye 14,022. Bi vê hejmarê Rûsya ji İran a bi 4,268 cezayan, Sûriye 2,643 û Koreya Bakur a 2,133 ceza li ser hatiye ferezkirin derbas kir. Ji 22 Sibata 2022 ve welatê ku herî zêde li dijî Rûsyayê ceza ferezkirî Amerîkayê. Amerîka heta niha 1948 ceza li dijî Rûsyayê ferezkirine. Piştî wê Swîsre bi 1782, Kanada 1509,
انگلیستان 1429 یکیتیا اوروپای 1309 جزایان تین هروها جوان 9117 جزا لسر کسایت 2009 ریخستن 96 کشتی و 24 جی بالافران هاتن سپاندن. دی 21 سباتا 2022 دیانده سروک روسیای ولادیمیر پوتین بریارنامه یا کوته گوتن دستلاداریا جداخوازن آلیگرین روسیای لروجلات اوکراینای ناستکه امضا کرد. لهمبروی بریارا پوتین ولاتین روژ آوایی ج 22 سباتا 2022 دیانوه دست براگ هاندنا یکمین جزاین خواه ین لدجی روسیای کرن. 24 سباتا 2022 دیانده سروک روسیای پوتین را گهاند گوان دست به اپراسیونه که لشکری یا تایبت لدونباس آل روجلات اوکراینای کریه. به دست بکرنا فرمیا ایرجا لسر اوکراینای ره ولاتین روژا و جزاین خویین لدجی روسیای زیده کرن. سوید دخوازه ده زودرین دمیده دیب به اندام ناتوی گوتوبیشن پشتی شوتاندنا قرآن پیروز کو راوستیا بون جاره کدن دست پیدکن سرک وزیر سویدی گوت هفدیتن و دمها آداری ده جاره کدن بین دست پیکرن ماجرستان جوی دست پیکا مها آداری اندامتیا سوید و فیلاندای لپارلمنتوی ولاد بخدنگ دانی. هفدیتین اندامتیا ناتویه ینگو پشتی چالاکیا شوتاندنا قرآن یا لسوید جالی ترکیه و هاتبو راوستاندن جنوب دست پیدکن. Möjligheter att försvara sig militärt. Allt det där känner ni igen sedan tidigare. Det är precis det han beskriver. سروکوزیر سوید اولف کریسترسون راگهاند گو هفدیتین به ترکیه را ویدنی به آدار ده جنوب دست بکن. کریسترسون جوشانا گشتیا سوید سویتر آخوی گوت. روژا هفدیتین هیا لی اول بنده اریکرنا آلیه ترکن. سوید و فنلندای پشتی ایریشا روسیا یا لسر اوکراینیا دفج پولیتیکای خو یا بیالیبونا لشکری بردابون. وان ولاتان حجده گولان جبو اندامتیا ناتوی سرلیدان کربون. دسلاتا رژیما ترکیه یا ویه که وکه کاغذه که بکارتینه دخوازه مافی مخالفین ترک ین لوی ولاتی راستی وان وره کرن. دی چارچوبه لوتکه ناتویه یا گودمها حزیران سالا بوری لمدریدی هات لدارخستن ده دنابرا ترکیه سوید و فنلندای ده پیمانک سیالی یا الهفکرنی هاتبو امضا کرن. اف مجار ده هفدیتنا وزیر کار دربه یه امریکا آنتونیو بلینکن یا لگل هم پیشه خواه یه ترکیه ملوچ شاوی شغلو ده جارکدن هات روژوه. جبو گو سوید و فنلندا بجداری هفبندیه ببن رازیبونا هرسی اندام ناتویه پیوسته. لگل ترکیه پارلمانتویا مجارستان هین اندامتیا سوید و فنلندای ارینه کریه. مجارستان دنگدانا گودویا بود مها قانون دبها تا کرن تاولوقی مها ثبات کر. لگور سالنامه رونشتنا پارلمانتویا مجارستان گودو هات اشکره کرن پیواژویا دنگدانا نافبوری و روژا چهارشنبه هفته به دست بکه. لگوری سالنامه گولسر مالپرا مجلس هاتیا وشاندن پشتی جوین لجنه گشتی و دنابرا 6 و 9 آداره ده شبو هر دو ولاتان دنگدانا جودا بکرن. بلی پشتی ایریشا روسیا لسر اوکراینای به طیبتی ولاتین لروشلات اوروپا بترسن سروک دولتی یک بین آمریکای جو بایدن لهمبر ایریشا که روسیا لسر ولاتین روشلات اوروپای سوزا پشتوانیه دا بایدن ده آخفتنا خدا گوت امی هر سانتیمتر که خاکا اندام ناتوی بپاریزن. Joe Biden Seite an Seite mit osteuropäischen Verbündeten. سروک دولت نگبوین امریکای جو بایدن لدیجی ایریشک روسیا یا لسر ولاتین هوالبند ین ناتویه سوزا پشتوانیا پاراسنه دا. بایدن بجداری جوینا بروکسل آنهمین گول پایتختا پولونیا وارشوی پیک هاد بو. بایدن دا خافتنا خوده اشارت بخالا پینجان آ پیمانا اتلانتیکا باکور کر گو ولاتین اندام رخصنه مجبور دیگه آلیکاری بدن هر ولاته که گو راستی ایریشا چکداری ته وها گوت. خالا پنجمین ارکک پیروزه
گوجالی امریکای و هاتیه قبول کرن. امی هر سانتیمتره ناتوی بپارێزن. وەکە باسکە ڕۆژلاتی ناتۆیێ هۆن خەتا هەری پێش ئاپاراستنامە یا هەفپارن. Commitment of the United States to NATO, and I've said it to you many times, I'll say it again. بایدن ji welatên Ewropaya rojlat re ev tiştanî ziman. Hûn ji her kesî baştir dizanin ku di şerê heyî de çi xeteriyê de ye. Бывшие вице-премьеры, министр сельского хозяйства. 60 миллионов собрали вообще по году. Biden herûha got, biryara Rûsyayê ya rawestandina peymana kêmkirina çekên stratejîkiyên nû bi Almanyayê re ji bo pêşîgirtina belavkirina çekan şaştiyek mezin bû. Lêbelê, Biden red kir ku li ser mijarê bêtir şîrove bike. Bokreşa nehemîn di sala 2014 de bi înisiyatîfa Polonya û Romanya ya piştî Rûsya nîvigirava kirmê kontrol kir pêk hat. Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Slovakya, Estonya, Litvanya û Letonya welatên cihê xwe di nava vê hevgirtina bokreşa nehemîn de digirin. Serokwezîrê Macaristanê Viktor Orban yê têkiliyên xwe yên xurt li gel Serokê Rûsyayê Vladimir Putin heyî beşdarî civîna li Warşoyê nebû. Serok Katalin Novak nûnertiya Macaristanê ya di civînê de kir. Andrei, it's a pleasure to be back in Warsaw to meet with all the B9 heads of state. Sekreterê Giştî NATOyê Jens Stoltenberg jî got, em nikarin destûrê bidin ku Rûsya ewlehiya Ewropayê xera bike. Divê em çerxa êrîşa Rûsyayê bişkînin. Belê li Somalilandê di nava du hefteyên dawiyê de êrişên dijwar pêkên di encama şerê navbera çekdarên girêdayê hikûmeta Somalî û hêzên alîgirên serxwebûnê de herî kêm 96 kes hatin kuştin. Li herêma Las Anot a Somalilandê du hefte ku şereke dijwar û giran pêktê. Müdürê nexweşxaneya xwecihî ya li herêmê ji ajansa AFP re axivî ogot, di şerê navbera çekdarên ser bi hikûmeta Somalî û hêzên alîgirên serxwebûnê de 96 kes hatine kuştin, 506 kes jî birîndar bûne. Hikûmeta Somalilandê hefteya derbasbûyî bi yekalî a girbest ragihandibû. Hikûmet ji şerê çekdarî re ku xwestibû ku şer bidin rawestandin. Şer meha derbasbûyî piştî kuştina karsazekî xwecihî dest pê kir. Çekdaran piştî vê bûyerê xwestin ku li Las Anot a ser Somaliyê carekî din ve bigirin serxwe. Somalilandê sala 1991 bi rengekê yekalî serxwebûna xwe ya ji Somaliyê îlan kir. Somaliland ku li qada navnetûyê kêm tê naskirin, hin ji aliyê gelek dewletan ve weke eyaleteka Somalî tê dîtin. Belêbînerên hêjama bi ertejê dest pê kirin bi ertejê bidawî jî bikin, Tacikistan bi ertejeke pileya 7.2 hejiya erteş li Bakur Rojavayê Çînê jî bi bandoreke xurt hate hîskirin. Erdheja li Tacikistanê li welatên Sînor jî bandor kir. Navenda tora erdhejê ya Çînê daxuyaniyek da. Li gorî navendê li nêzî Sînorê herêma Xweser, a Sincanê ya Uygur, a li Bakurê Rojavayê Çînê û herêma Xweser a Çiyaya Badaxşanê li Rojhilatê Tacikistanê erdhej bi pileya 7.2 çêbû. Jaliyê din ve saziya lêkolînên jeolojîk a Amerîkayê meznahiya erdhejê 6.8 ragihand. Navenda erdhejê 67 kîlometre li Rojavayê bajarê Morghop ê li aliyê Sînorê Tacikistanê ye. Hat raghandin ku erdheja dijwar li herêma Xweser a Sincar Uygur a Çînê û welatên cîran jî hat hîskirin. Ji ber erdhejê heta niha tu ziyanên canî çênebûne. Hat raghandin ku lêkolînê ji bo tespîtkirina xisarên li herêmê hatine tespîtkirin, dewam dikin. Rayedarên Tacikistanê raghandin ku heta niha ti nîşane nîne ku gola serzê jî ji erdhejê bandor bûye. Medyaya dewletê ya Çînê jî eşkere kir ku trênên riyan yên li beşa Asko Kazgarê dixebitin, seferên xwe dane seknandin. Li gorî medyaya Tacikistanê, li paytext Donşamboyê jî erdhejê bi kûrahiya 10 kîlometreyan hat hîskirin. Çapemeniya Tacikistanê jî nivîsand ku di bûyerê de heta niha ti ziyanên canî çênebûne. Tacikistan ku li herêmeke ji bo felaketên xwezayî hestiyar e,
جبویرین وکه لهی، اردهج، شمتین و بارینا برفه نه غریبه. ده انجام بارینا برفه یا الولاد ده هاتانها 13 کسان جانا خوش دزدانه. هات راگاندن گود برفالیچیای هرما خوسر آبده سانه در رودا 12 کس بریندار بونه. بلونو چین مبداوی بون هر شاد و بختار بن.